laboratoire officially kabisa babyemeje bakitwoherejemo kivuye ngo muri laboratoire ahantu nyine. Hanyuma kandi ndakubwira ko abasirikare benshi ba FARDC bemeye kuyamanika nyine bakikiriza MONUSCO mu gihe hari abandi benshi nabo binjiye mu Rwanda basaba ubuhungiro. Harabona ni wabonye bashya hasi imbunda bagatereka basobanura kabiri ngaya na za lieutenant ibyo sinabyumva. ari nakumbwira ko abanyarwanda batanu bishwe rero n'amasasu yaturutse muri Kongo nyine mu gihe hari abandi barenga 30 bakomeretse ngo na makuru yagiye asoka biciwe mu Rwanda biciwe mu butaka bw'u Rwanda birumvikana byamaze kwemezwa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Ariko kandi umutekano ku baturage bo mu Rwanda urizewe kabisa. Turaza kureba uko ubuyobozi bivuga. Ariko nanone amakuru yandi yasohotse nuko Tshisekedi atitabira ya nama y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yiga ku kibazo cya Kongo. Ubwo kandi ariwe wakabaye aza mbere y'abandi ngo ntabwo ajyayo rwose, ntabwo by'ibyo agomba kubijyamo. Nandi makuru menshi ngufitiye rero Kabera nzi ko nawe ubekeneye ubwo nawe mukanya. Sawa kangu umwanya rero tugezeho byo waduteguriye. Nge na Rifis Kabera Fidel. Umwanya ukurikiyeho n'umureti na Angeli Mutabaruka. Radio 1 Press Review. Tumushimire byimaze Kabera Fils Fidel tugiye amakuru y'imikino rero mu buryo bw'incamake. Tumushimire kabisa kuba naduhaye umwanya ngo twinjire muri ibinyamakuru turebe inkuru zagiye zisohoka. Ariko nkuko bizi neza mitamera kukumenyesha nandi makuru agiye atandukanye ajyanye n'izi modoka nziza cyane. Kaka Baba rero kabihagarara uruganda rwa Dongfeng hano mu Rwanda. Uratunga imodoka ya hybrid 0 km aho ku modoka zose rero batanga garantie y'imyaka 5 na service y'imodoka y'umwaka wose ku buntu. Hanyuma rero icyo nakubwira nuko iyo uguze ikinyabiziga uhabwa ubwishingizi bw'imyaka 2 bwa Tout Risque na Moi Insurance Rwanda. Ni wa mwishingizi warana nawe rero. Iyi Moi Insurance Rwanda ushobora gutumbaza utikorera hehe bundi bahehe. Iri gukora muri umujyi wa Kigali mu nyubako ya Pension Plaza mu igorofa rya mbere. Bakabakora amasaha 24 iminsi 7 kuri 7. Ikindi nakubwira nuko ubahamagara kuri 23 kugira ngo bagwe ibindi bisobanuro mu gihe Kaka Baba yikora hariya mu Kanogo hafi ya Sawa City. Nimero wabahamagara ni 66 99 ubundi ukigura imodoka nziza cyane. Sinabura kandi kukwibutsa izi accessoires nziza cyane za Oraimo, accessoires ziramba zizewe zujuje ubuziranenge ziri original. Ni za zindi zikomera kabisa nk'amashargeur ya telefone, ama écouteurs, ari za FreePods ndetse na FreePods za wireless ndetse na headphones. Hakaba power bank za zindi zifite ampere 2020. Hakaba kandi smart watches ni amasaha wisha kwitabira telefone yagufasha gukora neza sport n'umukungugu ndetse n'ibintu by'amazi irabiresista cyane. Ari nako nkubwira kandi ko bafite za tondeuse za bluetooth speaker ndetse na bibiriti byo mu modoka byo byose baragufitiye. Hanyuma rero igihe ugize ikibazo wayijyana muri kake ya center ya Oraimo iherereye muri Kigali City Tower. Bune yanyubaka isumba izindi muri etage ya 2. Ariko kandi baranaranguza hariya muri commercial muri New House muri etage ya mbere. Wabahamagara kuri 0780 24 19 22 nkubwira ko no hirya no hino mu gihugu hose aho uzasanga ama accessoires y'amatelefone usanga nabo bahari. Yo ni Oraimo. Reka rero turebe inkuru zagiye zisohoka ducishemo amaso. Abasirikare benshi ba FARDC bemeye kuyamanika bishyikiriza MONUSCO. Nimvuga FARDC umva ingabo za leta ya Kongo. Hanyuma nivuga MONUSCO umva ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye hariya mu gihugu cya Kongo nizangabo zaje kugarura amahoro.
nyuma rero yo kumva umuhamagaro wa M23 no kubona nta yandi mahitamo rero kuko urugamba ngo rwari rwabazengereje kabisa muri Goma, abasirikare benshi ba FARDC bemeye kuyamanika bishyikiriza MONUSCO n'intwaro zabo n'ibindi bikoresho bya gisirikari. Uyu mutwe wa M23 mu gitondo cyo kuwa mbere rero hari ku munsi w'ejo ukaba wari wamaze kwemeza ko wigaruriye umujyi wa Goma, ndetse ariyo mpamvu abasirikare bakomeza kugenda bajya hirya no hino. Nuko bufatanye na MONUSCO rero muri Goma akaba harabayo kumenyekanisha kwambura intwaro ndetse no gushyira hamwe abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo bemeye kuyamanika nkuko byari byasabwe na AFC M23 mu rwego rwo koroshya kugenzura umujyi kandi nta nkomyi. Ku rundi ruhande kandi ku mupaka abakozi ba Loni ndetse n'imiryango yabo ku cyumweru bari bakomeje kwerekeza mu mujyi wa Kigali, aho bose bari kubashyira kuri stade ya Kigali Pele Stadium, nyine kuri Pele Stadium, hanyuma bagashyirwa muri hoteli zigiye zitandukanye muri uyu mujyi wa Kigali. No ku mugoroba w'ejo byari bigikomeje, abantu batuye Nyamirambo bayibonaga, hano bakavuga ko u Rwanda yari rwo ruri bubafashe kubakira ndetse no kubageza i Kigali, hanyuma ibijyanye n'amahoteli n'ibindi bikaba byitabwaho na Loni hamwe na MONUSCO. Hanyuma kandi tukiri ku nkuru ijyanye n'igihugu cya Congo, abasirikare ba FARDC ku munsi w'ejo bagaragaye bahungira ku butaka bw'u Rwanda. N'abasirikare mu ngabo za leta ya Congo FARDC rero bakaba baratangiye guhungira mu Rwanda nyuma yo kwirukanwa n'inyeshyamba za M23 mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Goma. M23 ikaba ku munsi w'ejo yaragenzuraga ibice bitandukanye. Amakuru y'uwa mbere nibwo abasirikare ba FARDC babarirwa muri 20 binjiye bwa mbere y'abandi mu karere ka Rubavu, abeshyikiriza inzego z'umutekano z'u Rwanda zabanje kubambura intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bose bari bafite ndetse no kubagenzura neza. Abaganiriye n'itangazamakuru bavuze ko bahisemo guhungira mu Rwanda ngo kubera ko intambara barwana na M23 bagenda bayitsindwa. Usibye abasirikari, inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zikaba zikomeje kwakira abanyekongo bakomeje guhungira mu Rwanda ku bwinshi. Ubw'inkuru yandikwaga rero umunyamakuru agira ati kuri uyu mirwano iracyajya mbere mu mujyi wa Goma, inyeshyamba za M23 zigenzura igice kinini cy'uyu mujyi. Zikaba zari zikomeje guhangana n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zari zanze kumanika amaboko. Jya ku kinyamakuru bwiza.com wirebere mu mafoto uko abo basirikare bakiriwe ku butaka bw'u Rwanda. Hagati aho kandi andi makuru ajyanye n'intambara mu gihugu cya Kongo angiye kuyareba ku kinyamakuru igihe.com. Hano umunyamakuru aragaruka ku banyarwanda 5 bishwe n'amasasu FARDC yarashira Rubavu. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF General de Brigade Ronald Rwivanga akaba yatangaje ko abaturage 5 bo mu karere ka Rubavu bishwe n'amasasu yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi barenga 30 bagakomereka. Abaturage bitabye Imana kuri itariki ya 27 Mutarama hari ku munsi w'ejo, mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 wo ukomeje guhanganira n'ihuriro ry'ingabo za RDC mu mujyi wa Goma hafi y'umujyi wa Rubavu. Amakuru aturuka i Rubavu rero ahamya ko hari amasasu yarashwe n'abarimo abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR urusanzwe urwanya leta y'u Rwanda ndetse na FARDC, akaba arimo ayapfubijwe hakoreshejwe ubwirinzi bwa gisirikari. Abantu barabibonye kabisa. General de Brigade Rwivanga yatangarije ikinyamakuru igihe ko kugeza ubu abamaze kwitaba Imana ari 5 kandi ko hari n'abandi bakomeretse barenga 30. General de Brigade Rwivanga yatangaje ko abitewe n'ubwirinzi bwa gisirikare u Rwanda rwashyize ku mupaka, ingabo z'u Rwanda ziri gusubiza aho imbunda ziri kurasira muri Kongo kugira ngo zitangiza byinshi. Agira ati ariko ntabwo ari ibitero bitaziguye ku birindiro, ni ingamba z'ubwirinzi kugabanya ingaruka z'ibyo bibunda ku baturage. Agira turebye RDF barasa aho izo mbunda ziri gusa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda akaba yasabye abaturage kudahangayika, abizeza ko barakomeza kurindirwa umutekano nk'uko bisanzwe. Tukiri ku butaka bwa Kongo, reka twerekeze kuri gereza ya Munzenze. Imfungwa zirenga 2400 zatorotse gereza ya Munzenze. Hano bava ko ari imfungwa zigera ku 2400 zatorotse gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma, intara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Video yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga ikabigaragaza imfungwa nyinshi zirukanka zinasakuza. Kuri gereza humvikana urusaku rw'amasasu menshi, hanagaragara umwotsi mwinshi cyane waho zasize zitwitse.
izi mfungwa zatorotse nyuma y'aho rero umutwe witwaje intwaro wa M23 utangaje ko wafashe uyu mujyi wa Goma. Izi mfungwa kandi zitorotse mu gihe abarwanyi ba M23 bakomeje guhanganira n'abasirikare ba Kongo nyine na FDLR n'irindi huriro rya Wazalendo mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Goma. Hano umunyamakuru twakwigereza ya Munzenze zifungiye yarifungiyemo abantu benshi bakurikiranywe ibyaha byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barimo n'abafatiwe mu bikorwa bitandukanye bihungabanya umutekano wo muri Kongo ndetse n'amabandi ruharwa nayo akaba yarafungiye muri iyi gereza. Hagati aho kandi n'inkuru ituruka hariya iravuga ko leta ya Kongo Kinshasa yabujije abanyamakuru gutangaza ko M23 yaba yagize intsinzi muri mujyi wa Goma. Ano rwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruzwi nka SIZAK rwabujije abanyamakuru bose bakorera muri iki gihugu gutangaza amakuru y'intsinzi y'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibwirizwa ryatanzwe na perezida wa SIZAK witwa Christian Bosembe nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bavuze ko bafashe umujyi wa Goma mu rukera rwo ku itariki 27 Mutarama hari ku munsi w'ejo. Akaba yagize ati ndasaba abanyekongo bose kutizera cyangwa kudatangaza amashusho n'amakuru bitasuzumwe. Itangazamakuru n'abanyamakuru bagomba kugaragaza umurongo wabo muri ibi bihe bigoye bagashyigikira intwari zacu za FRDC batizigama. Uyu Bosembe yatangaje ko abanyamakuru bari gukwirakwiza amashusho n'amakuru bigaragaza ko M23 iri gutsinda intambara mu burasirazuba bwa Kongo, nyamara ngo iri gutsindwa. Uyu perezida wa SIZAK aherutse kwandikira abayobozi b'ibinyamakuru bitatu byo mu Bufaransa ariyo radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, televiziyo ya France 24 ndetse na TV5, abamenyesha ko biri kwerekana gusa intsinzi ya M23 nyamara n'ingabo z'igihugu cyabo zari zikomeje kwisubiza ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bosembe yanditse aya mabwiriza rero aya mabaruwa hashize iminsi mike ahagaritse by'agateganyo ikinyamakuru cya Al Jazeera muri Kongo akiziza ko cyatambukije ikiganiro umushakashatsi Dr Bojana Coulibaly yagiranye na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Tuyeho cyamakuru Museke baratuga ko perezida Tshisekedi ngo atitabira inama ya East Africa yiga kuri Kongo. Umuvugizi wa perezida Tshisekedi rero Tina Salama yatangaje ko atazitabira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ayiga ku bibazo by'umutekano muke muri Kongo. Perezida wa Kenya William Ruto akaba n'umuyobozi wa East African Community yari yatangaje ko mu gihe cy'amasaha 48 ateganya inama ihuza abakuru b'ibihugu mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Umuvugizi wa perezida Tina Salama akaba yabwiye Jeune Afrique ko perezida atazitabira inama ahanini bitewe nuko ibintu bimeze. Agira ati birasobanutse bitewe n'amakuru y'uko ibintu byifashe, perezida ntabwo azajya muri iyi nama. Uyu muvugizi rero Tina Salama ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter akaba yatangaje ko perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuri uyu wa mbere yahamagaje abahagarariye inzego zitandukanye muri Kongo. Inama ikaba yabereye ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ubwo ni hari Kinshasa, ariko William Ruto ku munsi w'ejo bundi akaba yatangaje ko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihungabanya bikomeye uburenganzira bwa muntu. Agira ati ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kinahangayikishije abaturage bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ibibazo bijyanye n'imibereho y'ikiremwa muntu biri kurushaho kuba bibi cyane kubera ibikorwa bya gisirikari birimo no gufunga ikirere cya Goma. Ruto avuga ko akwiye kubahirizwa ibikubiye mu masezerano ya Rwanda, akaba avuga ko impande zombi zikwiye kujya mu biganiro. Na umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya akaba yatangaje nyine ko abaturage basabwa kuguma mu ngo zabo birinda ko bakorwaho bagira ingaruka ziturutse ku mirwano.
hanyuma rero ku mugoroba w'ejo imirwano ikaba yarikomeje mu mujyi wa Goma ndetse umutwe wa M23 ukaba uhanganye n'ingabo za leta ukaba barafashe nyine uyu mujyi radio na televiziyo ya Kongo iri Goma nayo ngo bari bayifashe. Nabanaga amakuru yandavuga ko ngo bongeye bakayibambura mu gihe nyine abarwanyi ba FARDC bamwe bo batangiye gushyira intwaro hasi harimo n'abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Aya ni amakuru ari gucicikana hirya no hino ku bitangazamakuru rero natwe icyo dukora no gucishamo amaso. Amakuru agaragara ku makuru Musekera tuvuga ko President Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yahamagaye President Kagame kuri telefone. President wa Afrika y'Epfo rero Cyril Ramaphosa akaba yaravuganye kuri telefone na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame baganira ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Afrika y'Epfo rero bivuga ko abayobozi bombi baganiriye ku mirwano iri kwibasira abagize ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SAMI DRC aziri kugwa mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu cya Kongo. Abakuru b'ibihugu byombi ngo bemeranije ko bifuza ko imirwano yahagarara ibiganiro by'amahoro bikubahirizwa ku mpande zihanganye. Ingabo za Afrika y'Epfo zisanzwe ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutumwa bw'umuryango w'ubukungu wa Afrika y'Amajyepfo SAMI DRC. Hano tuvuga ko kwa 25 Mutarama 2025 ihuriro ry'abasirikare bo muri Afrika y'Epfo ryatangaje ko abasirikare batatu b'iki gihugu bapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Iyi mirwano yabiraga n'ubundi burasirazuba bwa Kongo hafi y'umujyi wa Goma. Iri huriro rizwi nka Sanduri rikaba ryarasobanuye ko abasirikare bishwe tariki 23 Mutarama hagakomereka abandi bagenzi babo bagera kuri 14 nk'uko tubibona ku bitangazamakuru. Bakaba rero barabitangaje bavuga ko izi ngabo zaba ari intwari zaguye mu kazi. Reka nsibuje ku cyamakuru Kigali Today baragira bati Rwanda ntiruzareberera intambara iri ku mupaka warwo na Kongo nkuko umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurinde yabitangaje. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda rero Alain Mukurinde wasobanuye byinshi byerekeranye n'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Aho umutekano w'u Rwanda ngo urinzwe neza kandi ko rutazicara ngo rurebere nubwo rushinjwa gukorana na M23. Hano umunyamakuru agira ati ko abayobozi ba Kongo bavuga ko bazakuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo ntabwo byagakwiye kwibazwa nyine ku mpamvu u Rwanda rwafashe ingamba z'ubwirinzi, nyamara ibikorwa by'igisirikare cya Kongo nabo bafatanije birimo gukorerwa ku mipaka y'u Rwanda. Alain Mukurinde waganiraga n'itangazamakuru ku munsi w'ejo yagize ati ubwabo bahora bavuga ko bazarasa u Rwanda, bavuga ko barwanya leta iyoborwa na Perezida Kagame. Hanyuma rero uragira ngo u Rwanda n'abayobozi barwo ngo bayobowe n'umukuru w'igihugu n'umugaba mukuru w'ingabo bicare baturame. Ku kibazo cyo kuba rero intambara irimo kugenda isatira imipaka y'u Rwanda, Alain Mukurinde yijeje ko umutekano w'u Rwanda urinzwe ariko ko abaturage bagomba kumvira ibyo abayobozi babo babasaba, baba abagisivili cyangwa se abagisirikari. Wajya ucyamakuru Kigali Today. Aya n'amakuru basohotse mu itangazamakuru bitandukanye rero. Uyu muvuzi gakondo yafatanwe impyisi maze avuga ko ari yakoresha ngo yashaka kuguruka ajya mu kirere. Andi gucyamakuru Rubanda nicyo cyanditse inkuru cyitubwira ko umuvuzi gakondo witwa Emmanuel John Maduhu w'imyaka 31 nyine utuye mu ntara ya Simiyu mu karere ka Buriani rero ni mu gihugu cya Tanzania ngo yatawe muri yombi nyuma yo gusanga yoroye impyisi we mu rugo, aho ngo yabwiye abapolisi ko iyo mpyisi ayikoresha iyo ashaka kuguruka ajya mu kirere.
ubwo yatabwaga muri yombi rero na polisi yavuze ko impyisi afite ayikoresha mu buvuzi bwe bwa gakondo ariko cyane cyane akayikoresha ngo iyo ashaka kuguruka ajya mu kirere. Uyu Emmanuel ntabwo yasobanuye neza icyo aba agiye gushaka mu kirere ndetse ngo anasobanure uburyo iyo mpyisi yayibonye kuko ubusanzwe izo nyamaswa ziba mu ishyamba. Gusa bahise bamujyana polisi ijya kumufunga mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane icyatumye uyu muvuzi gakondo atunga iyo mpyisi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Polisi yayo ikaba yasabye abaturage kwirinda gutunga inyamaswa z'ishyamba kuko ziteza ibibazo harimo naho usanga zimwe zihitana abaturage. Barababwira rero bati ntabwo mukwiye kororeza inyamaswa muri rubanda ngo zimufasha kujya mu kirere. Hanyuma asubiye ku cyamakuru umusekeri witwa Munyenyezi Beatrice yagaragaje ko ngo yangiye kuvugana n'abana be bari muri Amerika. N'umunyarwandakazi Beatrice Munyenyezi wabwiye urukiko ko afite imbogamizi zikomeye zo kutemererwa kuvugana n'abana be baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agasaba ko urukiko rwategeka ko yongera kubyemererwa nk'uko ngo byahoze mbere. Umunyamakuru aradusobanurira agira ati Beatrice Munyenyezi afite agasatsi gake ku mutwe rero asize inzara z'intoki no ku birenge, yari afite impapuro anambaye imyambaro iranga abagororwa, ngo yari hagati y'abanyamategeko be babiri aribo Maître Bruce Bikotwa ndetse na Maître Felicien Gashema. Munyenyezi akaba yabwiye urukiko ko afite imbogamizi zikomeye zo kutabasha kuvugana n'abana be bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati maze imyaka 4 mu igororero rya Nyarugenge navuganaga n'abana banjye ariko hashize amezi 2 narakumiriwe kuvugana n'abana banjye nasize muri Amerika. Munyenyezi akabwiye urukiko ko abo bana aribo bamuha amafaranga amufasha kubaho, bakamuha n'amafaranga yo kwishyura abunganizi be. Munyenyezi akavuga ko yabwiwe ko we ari umunyarwanda atemerewe kuvugana n'abantu baba hanze y'u Rwanda. Kuvugana n'abantu baba hanze y'u Rwanda rero Munyenyezi ngo yabwiye urukiko ko byemerewe abanyamahanga bafungiye mu magororero yo mu Rwanda ngo cyane cyane ari Nyarugenge. Akabemeje ko gutemererwa kuvugana n'abana be bimugiraho ingaruka zikomeye mu miburanire ye, agasaba urukiko ko rwamufasha akemererwa kujya avugana nabo. Urukiko rukaba rwamije ko rugiye kubikurikirana bakavuga n'ubuyobozi bw'igororero kandi ko atari ubwa mbere baba bavuganye. Nk'uko izuba rirasa umucyo ukamurika. Numvise jewe ntabwo nari nzi ko ari iby'u Rwanda. Abashumba bagize gutya bagirana ikibazo n'abakarani. Ku iraundi ya mbere abakarani bakubita abashumba. Umugabo witwa Zelensky azasara cyangwa aziyahura. Nimubona Trump afashe ubutegetsi muzambwira ibizakurikira. Ushobora gusanga abantu baserebura baririmba yuko umukozi w'Imana bamuguriye imodoka batagira na creche barereramo abana b'itorero. Waba perezida? Jewe mfite ubushobozi bw'aba perezida bibaye ngombwa. Kuvuga ngo nabyiyamamariza Pandora bwo nanjye nkaba perezida. Ntabwo twagutora pe. Kurikirana ikiganiro Rirarashe kuri Radio na TV1 buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Nkomeza gushimira cyane ko wahisemo kubana natwe rero muri ibi binyamakuru byasohotse. Reka turebe n'iyi nkuru ivugwa muri Seya. Seya ikaba yatangaje ko bishoboka cyane ko COVID-19 yaba yarakorewe muri laboratoire. Ni urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe ubutasi. Seya rukaba rwatangaje ko bishoboka cyane ko COVID-19 yasakaye mu bantu ivuye muri laboratoire kurusha uko yaba yaravuye mu muntu, mu nyamaswa cyangwa se n'ahandi hantu nk'uko byagiye bitangazwa. Ibinyujije mu itangazo ryagiye hanze rero mu mpera z'icyumweru gishize, Seya yavuze ko yasesenguye ibona ko ubushakashatsi bwakorwaga kuri COVID-19 ngo aribwo bwatumye iki cyorezo gikwira mu bantu kurusha indi mpamvu yose.
ariko ikagaragaza ko iyo raporo itari iya nyuma kuko hari ibitaramenyekana ku nkomoko y'iki cyorezo. Ku rundi ruhande ariko CIA yatangaje ko ingingo z'uko virusi ya COVID-19 yaba yarakomotse muri laboratoire cyangwa se yarakomotse ku nyamaswa ngo zose zirashoboka. CIA ikaba igaragaza ko ibyo yabonye muri raporo nshya bishobora guhinduka nyine mu gihe habonetse andi makuru mashya. Iyo raporo nshya igaragajwe nyuma y'uko CIA ihawe John Ratcliffe nk'umuyobozi wayo mushya bikozwe na Perezida Donald Trump. Uyu ni umugabo wakunze kugaragara ashyigikira igitekerezo cy'uko virusi y'icyo cyorezo yavuye muri laboratoire kubw'impanuka. Ni impanuka yabaye hakorwa ubushakashatsi rero, bityo ngo iki cyorezo kikaba cyarageze mu bantu giturutse muri laboratoire. Wajya ku kinyamakuru igihe.com ni naho batubwira inkuru ijyanye n'uko abarenga 8,200 bakurikiranwe mu mwaka umwe ishusho y'ihohoterwa nyine rishingiye ku gitsina. Ni inkuru igaragara ku kinyamakuru igihe.com batubwira ko iyi shusho y'ibijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina igaragaza ko abantu 8,200 bakurikiranwe mu butabera muri uriya mwaka ushize. Hagati aho Kirehe ngo Gitifu akarere kabasezeye mu kazi. Anko bivuga hano inama njyanama y'akarere ka Kirehe yemeje isezera mu kazi ry'uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kirehe witwa Nsabimana Cyprien wari uherutse gutabwa muri yombi ariko aza kugirwa umwere ku cyaha cyo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko. Uyu mwanzuro urafashwe kuri uyu wa mbere ubwo hateranaga inama njyanama idasanzwe y'akarere ka Kirehe yayobowe na perezida wayo Professor Kabera Calixte. Professor Kabera Calixte akabwiye ikinyamakuru igihe ko uyu muyobozi yagizwe umwere tariki 22 Mutarama, hanyuma tariki 23 aza kubandikira ibaruwa abasaba gusezera mu kazi ku mpamvu ze bwite. Hano tuvuga ko tariki 21 Ukuboza 2024 urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwatangaje ko rwafunze abarimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'uturere twa Rusizi na Kirehe ndetse n'uwari umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyamasheke bari bakurikiranwe gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko. RIB ikaba yavuze ko abo bafashwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi ribakorwaho mu mitangire ya serivisi y'amasoko mu turere dutandukanye. Nsabimana Cyprien rero yaje kugirwa umwere ariko ahitamo guhita asezera mu kazi ku mpamvu ze bwite ngo tubona ku kinyamakuru igihe.com. Hanyuma tugarutse kuri iyi nkuru y'abantu barenga 8,000 bakurikiranwe ihohotera rishingiye ku gitsina mu mwaka wa 2023-2024. Ni inkuru twabonye ku kinyamakuru igihe.com batubwira ko ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda bwatangaje ko mu mwaka wa 2024 bwakurikiranye amadosiye 8,129 y'abakekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aho yakurikiranweho abantu 8,222. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda rero Nkusi Faustin akababwiye ikinyamakuru igihe ku icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bagishyira mu bice bitatu mu gihe cyo kugikurikirana. Akayemeje ko hakubiyemo icyaha cyo gusambanya abana, icyo guhoza ku nkeke uwo mwashyingiranwe ndetse n'icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Simujya ucyamakuru igihe.com urebe n'ibindi byose bijyanye n'iyi nkuru. Akubwira kwitwa Muneza amaze kugera ngo atubwire amakuru ku buryo burambuye, agatuma umwanya azatubwira inyuma y'ini topic nayo itagucika.